Rojbaş Kurdistaniyê Nihêja ser navê çarpel medya û hevkarê xwe Henîfî Turan silav û rêzê xwe pêşkêşî we dikim. Temaşevanê nihêja li welatê me li Kurdistanê gelek bûyerên girîng diqewîmin. Bi taybetî vê hefta vê taliyê li Iraqa Federal hilbijartinek çêbû. Ev hilbijartina bi şiklekî bandorek danî ser me ji bo vê yekê êdî li rojhilata navîn rewşa Kurda ne wek berê ye. Berê bi şiklekî pirs dibû ya heremî lê me di hilbijartinên Iraqê de jî dî wexta Kurd xwedî helwest bin dostên wan jî piştgiriya wan dikin. Bi piştgiriya ûno me dî li hilbijartinên Iraqê dersekî demokrasî hat dayîn. Hilbijartinekî bi serkeftî derbas bû. Ev hilbijartina jî dest nîşan da ku êdî Kurd gelek meselan de pirsa wan, pirsa statûya wan, pirsa welatê wan, êdî pirsa dewletên rojavayî jî. Ji bo vê yekê dibin vê siya hilbijartinên ku li Iraqê çêbûye ya ku li dewleta federal me xwest îro em li vir rewşa Bakurê Kurdistanê jî em binirxînin. Em mêzekin gengeşiyên li Tirkiyeyê qanûna bingehîn tê kirin. Behsa pirsa Kurd tê kirin. Behsa mahvê wan tê kirin. Gelek partî dibêjin dibe Kurd heqê xwe yê perwerda bi zimanê zikmakî bikin. Hin partî dibêjin heqê Kurdayê. Erdogan dibe na heqê Kurdan in Kurd me heqê wan dayê. Baxçelî heqê Kurda bi giştî inkar dike. Lê bloqa din bi şiklekî di tev digere. Wek Davutoğlu, wek Ali Babacan, wek CHP, wek partiyên din pêşniyarê din pêşkêşî Kurda dikin. Dixwazin bi Kurda re têkiliyê xuna germ bikin. Îro em ê li vê stûdyoyê bi mîvanê xwe re ez û hevkarê xwe Henîfî Turan em ê bi mîvanê xwe re ser vê pirsê pirsa Kurd ber bi kî derê diçe û çareseriya wê çi ye û divê Kurd çi helwestê deynin. Niha ez ê biçim alî stûdyoyê û destpêkê mîvanê xwe bi we bidim naskirin. Mîvanê min yekemîn Rêzdar Ebdulhekîm Daş e. Rêzdar Ebdulhekîm Daş serokê DGD ye, Komelên Rojhilat û Başûrên Rojhilatê. Kek Hekîm tu bi xêr hatiyî? Sağ ol, spas dikim. Min jî bi xêr hatine. û ji ber komekê wan spas dikim ji vê were. Demek dirêj me te nedî vê bi xêra televizyona çarpel medya me te jî dî. Hêvîdarim tu baş e? Ez gelek başim, sağ wê. Yani bi awên tenduristî başim. Tu wek pirsgirêkî ew tune ye. Wekî din jî bêjim di metropola Tirkiyeyê ev bêjim nêzîkî 16-17 sala bi komelên herêmî bi rêxistinê wan, rêxistinbûnê wana em mijûlin. û heta îro tê ji nav pê ve jî wê berdewam berhal di dû warî de. Ji wextê ji siyasetên bi awên aktîfî em kut bûn, me jî rêkî seda pêşiyê xwe. Bawer ke jî di Tirkiyeyê bûye wek nimûnekî eger ku me vî li bajarê dinê dinan li metropola bidawa ew kirinê, îro wê bi awên saziyên sivîl wê hêskî daha bihêztir bibû we û eviya jî wê bandorê xwe ser siyasetê jî bikir we. Gelek sağ be Abdulhekîm, gelek kêfxweş bûm. Mîvanê min ê duyemîn Mihemed Saîd Temel e. Rêzdar Mihemed Saîd Temel serokê Komela Ahmedê Xanê ya Batmanê. Kek Mihemed Saîd tu bi xêr hatiyî? Serçavan spas were.
هیویدارم تو باشه ماموسته شكرا خير باش الحمد لله انا بشك بها في ناس عمليات تقوم بجينا بتركيز من قولون قنصري من او درباس كير الحمد لله انا تندرسيان باشا شكرا خير هربر درباس اجي 10 سال سركي كوماري احمد خانم البطماني دامزران بو ام كاري چاندني و كولتوري چاندو قبات etkim. Mesela salami Kurdi çetkirin, paneli Kurdi çetkin, Türkiye Kurdi nefsin, xabatı mesela zamanı Kurdiye. Ne var? Ne de beli. ساعت آواخوش كيك حنفي تتشكي بيجم دس برنامج خدكن از جهر دو میوانا را کک محمد سعید تمل و کک عبدالحکیم داشت را دویجم و بخیراتن سر چاوراتن و هیوید کم که تماشاوانین امو تماشاوانین هیجا به هفرا دمکی برهمدار درباس بکن سپاس gelek sahibi. مالي ام دست به برنامه خود کن که عبدالحکیم همه امشته دست به بکن تو هن نزی اویه که حکیم امزانن جناب تل استانبول دمینه و مروف کار بیجه اف فری البجارتنین هرمی استانبول بو مدلک yani modelek bu caziba siyaseti ev model ali İstanbul anka duxazin ve modeli seranser Türkiye bikarbinin ve ku Cenab-ı Tecizanı le şarederiya İstanbul'e be pişgiriya Kurda CHP elbijatine kazançkir naha Cenab-ı Tecizanı du blok hene bloka Cumhur bloka Milli lemberi hevin her şukas rejeya Kurda pirne bilind bijdi le Kürt رایا خو بدنگی خو دناو تجارتی اب هر دو بلوکا ده هلوسا کردا هری یا تاینکاره و قدر هلبجارتنا دوگرینن نها دخوازن مدل استانبول کی بجیبینن حجارجی تشتاد بخینن پیشبری ما کردا یک جیدن باشتره ام به جاره پشگریاوان بکن لی جناب ته اب پیواژویا مدلا استانبول و اب گنگشین قانونا بنگهین گنگشین کو دبین پرسا کرد هیهن کس دبین پرسا کرد تنهی دروش بری اردوغان بری وی گوتبو پرسا کرد تنهی مچارسر کری لی جیگری وی نومان کرتلوش هاتبو مردینه دگو پرسا کرد هیه و وک شیره زمان زکماکی وک شیره دایکا وان حلال جوان بشکل کیدن اوید گو جناب تا به اوی چا دنیخینه که حکیم دبی پیواژوی ده کو اب گنگشین دو بلوک و د ماگزاگونه ده دبی کرد سیاست کی چا هل بجیرن و به پیواژوی چا دنیخینه انت گداری سپاس براستیجی استانبول اره yani de vek model ki nuhata jarabandine divya da kurd ligoriye min jboye vi modeli hanere tane helveste wana bikemayi be az bikemayi ji dibinim tane tekçune le Türkiye با آوین هلبجارتنین هرمی ده تکچونی AKP بو هلوست اف بو آرمانچ اف بو وقت تشتین کو داین کن پیشکی خو اف بو براستیجی نکو یعنی یک جیکی چه تریاجی باشتره ام تبجی دزانن کو اکو کومارن ترکیه آوا کریه CHP yani parti ki nijat pereste neteve pereste jxayni wî ser inkar kirine Kurda hatta îrojî hatiye heta vî demê dawî hêje nû ev salek du sal piştên wî ew kêhanê hinek tişt bû me gorandinê ji bo vîya İstanbul her çiqa modelkî nû be jî ev ji bo têkçûnê îxtidarê bû yani ku îxtidar gelek bikeve vî ew kêhanê demkî pêvajoyê çareserî û aşîtiyê hate domandinê Di 2015 de jî hate qedandinê ji niha hete vira jî
شرکی با آوکی هم بقریش به هر آوی لسر کردا تیمشاندنه نز پرچاکی لهر سه پرچاجی تیمشاندنه جی طرف ترکیه و انبیا ببیجن جی خاینوی تتابی داگر کرین ایران جی با آوکی ندیسه ایریش اوک دکه لی بلی مثلا استانبولی ده هلبجارتنه ده وک پلاتفورم جی مجی جبوی کو دوی دمهانه ده دنگ بینه دهانه جبه جهپیره مخابتی yani evya nayvi maneyi ku evya CHP ji AKP zav çetire çünkü merciye her duajı merciye itaat terakkiye gohrandın her çıkadı henik demada hatımın gohrandın eji ku bejem gori anaji de asli xoda medid ku AKP de vakti ku 2002 da iktidare hatta 2009 da ku Erdoğan çu Ahmet ku pirsgirêkê Kurd heye ew pirsgirêk jî ême em ê çareser bikin. Yani gelek birê melûra bê îro jî dibe aynî taktik bê doman bê ajotinê. Kurd gelek diviya de şiyar bin. Ew çi dixwazin çi dibêjin ji bê wan re elbetekî ji bê me re muhîm e. Yani îro piştê van helwestê hanan ku Tirkiye li İstanbulê ne tenê li İstanbulê Ankara, Antalya Mersin, Adana, bejim teneciye ko alikari nedan, Kurd nedan bali kesir bu, bali kesir jî kar nekir. Yani ev tiştê hanan gelek mro bi vî awêkê ev kirine. Îro Kurd ne tenê İstanbulê îdî xwedê erkin qeder din tayin kirine. Ev ya em derkî dinê bihêlin. Yani deynin koşekî meselê me asil meselê me li Türkiye ve pêvajeyên Türkiye bi çi awê bê dewam kirine Kurd ve bi çi awê rolê xwe gerek li vê derê bilêzin. Ê muhîm ji bê Kurdan re ev e. Ev ya jî ez vî dixwazim bibêjim pêşî dibên Kurd werne ba hev û dû. Şerdaj hev û dû re danayînin. Yani di 2017 de em hatine wek platformên me ê DGD û dîse di navê de komelên alimên mên oldar li İstanbulê em hatin heft roj li Amedê eman ji vê ku em yani di wê demê de dîsek Kurda de di navberê Kurda de li başûrên Kurdistanê hinek tê ewk hebûn yani deng hebûn îhtimal bû şerçê wê navberê Kurda de di meselê Şengalê de ew alozîkî hebû di wê çaxê de jî em hatine Amedê heft roj em nûrvan mixabin ev dibêjin. Kek Abdülhakim ew micarekî din li bir cenabê te gava de tiştekî pir xweş got te got divê evê de divê vê carê hilbijartinek pêşwext were ya jî de ev gengeşiyên guherandina zagona Tirkiyeyê de Kurd xwedî helwest bin gelo Kurd helwestekî çawa deynin li gorî te Kurd gelek carek di nava xwe de zelal bin werne ba hebû dû tu diyalogê Kurda êl Bakurên Kurdistanê bi rastî ku werne ba hebû dû ji xwe min 2017 de ku min baz kir dixwest ez bînim wê derê yani bînim wê ewkî di nava Kurda de ew danûstandin bi qederê ku wek saziyên sivîl em dibînin wek kesayet em dibînin kesê ji bê xwe re nake derd û xem ku gelek em werne ba hebû dû em yekîtiyê xwe ava bikin û xurt bikin yani ev ya ew mîne herkes li mala xwe dibêje gelek em werne ba hebû dû û ew bikin Kurd gelek pêşî werne ba hebû dû ka em çi dixwazin em çi ne em çi dixwazin pirsgirêkên Tirkiye çi ye pirsgirêkên Kurda çi ye û em divî me ewkê de em li ku derê gelek cî bistînin dibên qonumlanma bi Tirkî dibêjin Tek Abdülhakim li wir em kevanekî virgülekî bavêjin ez biçim aliyê kek Mihemed Saîd hele em mêzekim kek Mihemed Saîd di vî warî de çi dibêje ez ê bifitilim dîsa aliyê te ji ciyê kutumayî em ê li wir dest pê bikin kek Mihemed Saîd me kek Abdülhakim gudarî kir kek Abdülhakim behsa دو بلوقا کر بحثا بلوقا جمهور کر بحثا پشگیریا کردا کر و قزنشکرنا جهپ کر جناب تبه پیواجوی چوا دنرخینه ایرو گنگشین ل ترکیه چه دبه دواره ماکزاگونا ترکیه دواره
محفو آزادیا کردا ده دواره زمان زکماکی ده جناب تا گنگشین دنابینا پارتیین کردا ده چوا دنرخینه و دوی کرد چه الوستی بگره فرمو امته گداری دکن که محمد سعید Ben جوارم yani ez avul vitişti bejim şu bu kumerev pırsa Kurdi Türkiye zanı be Bakur zanı be gene mere avul diji xwe nazım gelo em Kürt çıxas Türkan astık helwesta Türka li diji me çiye Türk ji bu Kurda çit fikir hatta kumerev peşberi xwe nazım neke Otuk merv şugla kibke kare kibke merv nizam be merv çitke merve peşberi xonaz meke merve düde çevti yap. Jberu havayı gerem avul Türkanas. Kevga Abdülhakim jigo go fırkat Türka tevjeftin evrasta. Ez biş tarafım derbari Kurda de Türkiye baştın eşaf xarabtır. Tav xarabın bele eşaf xarabtır. Kari vitişi ve evki jwarab. Jberu havayı etxazın ve mesele dise serekade binim zaman یک جه هلوستا ترکال دیجی مچیه دو ام چتکن گره ام چوابکن گره هلوستا مچبه یا سیاسی اف پیواجو و چارەسەری و دستورا بنگهین گود بیجن او چیه از اول گوری خو ترکا بدم ناز کرد ترک دیجی مچت فکر ترک بو kurda çit fikrin işte bu ezanı meze اول vit بیجن بنرم برای عزیز Bunu zaten devleta İngiliz, devleta emperyalist. Devleta Fransız, devleta emperyalist. Ava devleta deme bori de, sale bori de, bir daha belki 5 haftada devlet dagir kirme. Dena vava da Hindistan hebu, Pakistan hebu, Bangladeş hebu, Suriye hebu, Lübnan hebu, hebu. Böyle minaka Cezayir'de yine aliye ki, Fransızı o İngilizce jva devleta tamam şuara vekş yani. Zaman hatiye vakirne devlet reşani vadane vele zulm vakirmeji ama tiştek dane var. Ala khodanine ala vakşandne hatta vakti kuş Hindistan'e derten Pakistani bejne İngiliz'a ve binebe ve meşafkatin hejar. Çünkü emu Hindistan'e binak. Radmıtkine devlete, Bangladeş'ine devlete ki, Pakistan'kine devlete ki, Hindistan devlete ki. Yani vi havayı. İro ev devleti ku va devleta va dagir kiriye devleti ku İngiliz u Fransızca ev devleti ku aliye va ne dagir kirin tevci o ku kurak bağı xob nere o ku şagird yek mamosta xob nere jwara rezdar çünkü vele uzun muakir me matiştek dana vaş İşte amwer ne ser Türka binere İro le Balkana Yunan Bulgar Sırp Makedonya Macaristan ürete dozda devletene. Avana tamam bu satsala desi Osmaniye'dir. Avana çavar desi Osmaniye'dir kedin. Tabi şerup efçun. Yani Osmani istediler hacı ne bekş yani. Hemen tişt ruhlatan avinci çebi. Devleti Araba. Mısır, Suriye, tabi dagirkine Irak, Arabistan ama avajid vakti harba dünya hekimide çava fırsat ditine Türk ajnaba kadar aynı. Yani ez vitşid beşim. Türk ciyek tek evni, ciyek burada bin. Şuhab beştir kesin azman. Peki Muhammed Said, ev xala cenab-ı bahsa tişte diroki dikit emzanın ku. Ne diyor mesela mücari bira. Azı bir kamera o kadar diyor mesela mücari. Ev mücari kirece emwerin siyaseta rojane. Ama kidin çekin serbe mücari. Aslında şuhat mesela rojane veda. İca Türk ildici mescid fikir. Binirin 1924'de اوك شكلنا انا اساك يعني قانون قبنيه داينه ويدا خالك بيجي كي كسي يقول تركيا به ولاتي به وتركيا جبلي زمانه تركيا دولتها تركيا زمان تنن جبلي تركيا ملاتكين تنه وانا تبين كرا كردانه واف دستورا بنجين حتى ايرو چنجرا غاتبه وهارتنجي اف خالك ولدجي كردانه تيده جيبونه حتى جيوا اساسي وسالم جبروي هواي يعني Türk, İro Türkiye'de felsefa Türk'ade vakti gudben çareseriya pırsa Kürt ne ku yani ve hakka ki bidine Kurda ve zamanı Kurda da serbest bikin ve bir Kürtçi nete ve kemlatake ne eve. Digo ya Erdoğan digo ya digo mesela çareseriya digo
Digo Armanca me yekitiya milliye. Yani yekitiya Türkiye yani Türkiye'de yani. Jiberuye havayı. Yani Türk zamanı Kürdi hebuna Kürda ticar hazmi navaxwa nekine, kabul nekine. İro ben çaresici birin destura bin genci bana tev demkine yani. Rojane ne? Roja ho pedar bastı. Yani binerin İro Saddam Hüseyin zulmel Kürdi Irak ettir. Bişar zulmel Kürdi Suriye. Ama Türk zulmel tamamen Kürdi dünya ettir. Yani başlanın 25 del Ermenistan'ı rojnama riyad teze derketiye Türkaş bu kastı ve ranjame bitne girtin nizam çıka peredane star. 58 de le Mısır'ı radyo ki dis hat wejana Kürdi kiriye çünkü kuvre bigrin nizam çıkam daxile. Şiberwi havayı gere merv vatça barzan be. Merv helvesta Türka barzanı be orwe gore ija التجي امجي الوي غوري سياسته كمشينن او كمشينن بنيرن حتى يرول التجي ما دبندي مزنه دقاله مزنه يكشي دولتي هرم يبون ترك عرب وفارس بون دوج دولتي امبرياليست دولتي امبرياليزي التجي ما بون اما واصله داويده غورينك تشبيه يرو دولتي امبرياليزي ما قبول تكن يعني باشوري دي ستاتوسان قبول تكن روجاوا بر ستاتيو وتشي دي قبول تكن Nereden ezeli şey gidiş durdu var bejim. 20 sal beri çüme Kürdistan'ı, çüme parlamentoya Kürdistan'ı Lüri Husro Goran. Le parlamentoyu bunge erka üçü bazını zanım. Jmarat iştek bu. Hangi Saddam Hüseyin sağ bu, Kürdistan statüne standı bu. Mecbur birisi megoy Rafşa Kürdiye bir çava çeve. Ve çive Türk gafal vatxın. Çava ilo gafal Rojava vatxın. Zaf gafal vatxın. Bu bine go İngiliz ve Amerika jmara viçi gotiye. Gotiye ki bu hun دفرد دشرتي مهنه يكشي تركارا نارتينك وبلاغ الودام ناهلن يا دواجي خشاني دنيا يبدن دنيا بيجن كي كرد نكارن خبري بابد كرد هاف ناكن كرد اداره خو نكارن بكن خشاني دنيا يبدن اجوره اموت باريزن حكومه خو تشيكن عسكري خو تشيكن بوليسي خو تشيكن مخابن يعني وانا نهات نجي نها سعيد تخالكي بر جرينغاني زمان سباس او وكي دبيا بيواجه كورت اوكي بر باشاني زمان قالوا جوي روجي في روجي وقت مروب مزاد كي لباشوري كردستان بيشكتنه كي جلك مزن هي قابد من اخر محققه البته براس بيدشر İro şükürdük bu dünyaya bin, şükürdük bu dünyaya bin. Gere avul res başvuruyor Kürdistan'a yapıyor. Gere ne be amure bilindkin, amure zarar ne vuri, ambine şeki ku. Na Muhammed Said azmuya fahmdıkım töras. Te xaleki pir giring ani zaman az dibim. Naha Kürt be helwest axwe le İro pevajoya tego hatani anka. Kürt bi helwesta xwe, bi kiryarên xwe, bi kirinê xwe, bi xebata xwe, xizmeta xwe ya gel, bi têkiliyê xwe dîplomasî li dunyê xwedan qebûl kirin, îro li Iraqa federal dersê demokrasiyê dan dewletekî wek Ereba û bi alîkariya ew dostên ku ew ê navê wî te emperyalîst datîne, ew ê dewletên rojavayî dibên hilbijartin İro herî demokratik li Iraqê çêbûye bêguman rast e. Yani biraz hedeta xwe vê yekê tu çawa dibîne. Vega ez vî ji were bêjim binê Kurd kesek weka Kurda di nava xwe de ji kêbinetewê însanê nava xwe re misoger tune, demokrat tune, însan tune. Binê dema ku 2005 de Başûrê Kurdistanê ew stand statû stand دستورا بنگهی چیکن اول مافی ترکمنا مافی ارمنا مافی اسوریا تمام و مافاخصنا دستورا بنگهین و کک مسعود گو از گارانتیا ومه ایرو لباشوری کردستانی هنکی تیمنته و مظلوم بن دچنه بک کک مسعود خداویج نه او کاوی کو کم دو خلاص که ام ویدی ترکیه نکارم بشن ایرو تیمنته و لترکیه نکار عربا جمهورباشkanı Türkiye به عسکریت پلیس ده ظلم المتکن elbette ki yani demokrasiya ku nava Kurda de ev insaniyetiye pekte kurban. Yani Kürt insanın, Kürt merivin ev dijime insaniyeti ibaretine, mervanti ibaretine. Yani vaz yuraçlar tamamen dünya binire, tamamen dünya binire şerri kuyruğu dünyaya heye.
Türk ve Arap ve Fars. Hiç ya var sıkay. İlo Latin Amerika şarmaya, Vietnam'a, Kamboçya, çadırı dünya şarmaya. Jibeli ciye ku Türk ve Arap ve Fars eden. Keva baş kuştune şaru perçune rete. Jibeli bir havayı. Yani hassasiyet kama kurda, o kama kurda dur diye. Çünkü em ciye ki zav tang dene, em ciye ki zav pers gerek dene. Her se millet dorameci millet ni pers gerekin insaniyeti ve merhameti demokrasi varat tüneye. Em berovancı var. أزيبا جرمالية على ما بيبا جك عبد الحكيم دوي نقطة دبريبو ما قلت بو كمان يقول لك بابش عبد الحكيم كيك محمد سعيد سپاس جيرج مرة بحثا ديروكا ما قر ترتيباش جو لسياسة ريال للشارسرية ديروك ناسم مقول سنة ديروك ناسم جبري واي ديروك تبيرا من كلام بله أنا قال لك سياسة كن كيك محمد سعيد يعني بروبلم كله منذ كتابة دخان ديه يك دولت شدادي يك جي مروانية بكردي كو نوبهارة ده استخمنت كم دركتية وشاني وكتية راست اب آوه رومان تنفسان ديه و تشكيشي آوه وي آوه ايدید مجيه مروده جيد بينا ديروك كيك هم ورنه سر مجار خو يعني اري je mago gelek peşi Kurd werim ba hevûdû û bizan bin çi dixwazin helwestê wan çi ye armancê wan çi ye eger ku îtifaq bêne çêkirine rengê van îtifaqa çi awe ye ew di nava xwe de gengeşî bikin ne ku tevgerkî derkeve û bibêje ew kê ez viya dixwazim û gelek bi wî şeklî bê çêkirinê kêmayên Kurda heta îro goriyê min ew diyalog tıneye navberê wan de wextê ku diyalogê navberê wana de kêm be û naçe ev kê müzakerê ku navê hevûdû de müzakere bikin kêmayiyekî çi ye êzê de yê çi ye ji bo vîya re jî gerek herkes bikeve navê hewildanê ew hewildan ji ber wî 2017 de em çûne partiyên siyasî geriye me yek encam kîjekî nezistan yani ku em bibêjin werin ba hevûdû ka bi hevûdû re bikevne riyên diyalogê me bi saziyên sivîl re li wê derê ew kir yani wek çawa ku dibên di siyasetê de bêjim ew kê siyem riyê siyem ya jî bêjim warê siyem saziyên sivîl li wê derê me bi wana re ew kir lê belê me wiya jî bi pêk nanê ji bo vîya re dibêje îro navendên siyasetê çiqas li Tirkiye Ankara be û bi awekî real jî İstanbolê be lê di siyasetê Kurda de jî cihê herî girîng û navend amede tev partî û rêxistinên Kurda ê sivîl bin wek çiqas bêjim siyasî bin partî bin li wira li wê derê ne ez texmîn dikim kekê Henîfî jî di nave yani di serokê pakê yê şaxê Amedê ye di vira de ez kêmayî di wan de dibînim nayêne ba hevûdû bi hevûdû re diyalog danayînin tenê hevûdû rexne dikin ev rexne gelek dev ji rexne ez nabêjim gelek dev rexne berdewam bikin lê ji bê ku ji bê pirsgirêkê Kurd bê çareserkirinê ya jî bibêjim destpêkê wî çareserkirin rêkî dû û dirêj e yani di rojek de di 10 roja de di makî de 10 sala de ev pirsgirêkê anê nayê çareserkirinê kek Saîd got not û yekî de not û di duwa de Kurd li başûr hatine serî ev 30 sale hê dom dike hêje gavkî erê em dibêjin gavkî baş hatiye avêtinê bêjim wek ew ke lê hêje jî dibin siyê dewleta de em van gavê ana ew dikin hewcedariyê me bi wana heye hêkîtiyê xwe hêje jî me li wê derê jî saz nekiriye ji ber wî dibe em li vira pêşî eger yekîtî nîm be diyalog here meselê muzakerê di nava xwe de ji bên ku em tiştê hindik li ser çî li hev dikin dibe ew bêne tespîtkirinê ev ya çi ye cenabê te tiştekî gava de baş got te bêguman te navê kek Henîfî de kek Henîfî anka bipeyivî lê ez dixwazim ew xala girîng te anî ziman te got divê Kurd wexta werin cem hev li hin xala li hev bikin li gorî te li gorî cenabê te li hemberî ev du bloqê heyî ku her du bloq jî
ام مانتالی تاوان زانن هر دو بلوک جی بردوامی سیستما دولت داگر کرد دومن لی نها کتن روشکی دن دخوازن هنگو ارتنا چه بکن اگر کرد طرفک بن کرد یکتیا خواه بکن لسر هن خالا هن طالبا کانن او خستکی خوب وان قبول کرن بدن تدوی کی جان خالا کرد کانو ورن جمع لگوریته Ya mesela dibêje yek herî mühim gelek em viya realîst bin. Yani em wextê ku lê nêrij be ku siyaset em bi awekî aktif di nava partîkî de ya rêxistinkî de em xebat nakin tenê di komelên herêmî de dikin lê em ji siyasetê jî nedûrin bi yekê yek ji ber wî em viya dibînin pirsgirêkên Kurd li Tirkiyê elbette ki desthilatdariyê wan e. Yani daxwazê me ku bibin desthilatdar li ser erd û axê xwe û evkê xwe. Lê belê em viya dinêrin ev viya pir ewke. Em hêje nehatine bahevûdû. Pirsgirêkê me herî mezin li Kurdistanê jî û li metropolê Tirkiyê jî em hêdî bi alî ziman ve em bi helandinê ve diçin. Yani em dihelin, Kurd dihelin. Neslê xwe nû em bidî wana re bi Tirkî mijûl dibin. Bi Kurdî naxin buandara. Ji ber vîya ev ya pirsgirêkên realîtê jiyanê herî girîng yek jê ev e. Yek jê ev e gelek em werne bahevûdû û perwerdeyê zimanê zikmakî bêjim ji mektebên seretpê derke heta ku bilind yani wek unîversite. Divira de em perwerde ew bikin yani vî gelek Kurd vî warî de werne bahevûdû ev ya yek. Di meselên demokrasiyê de werne bahevûdû yani Türkiye'de pêşketinên demokrasiyê çi ye bi çi awaytê ew kirinê divira de viya ew bikin çimku evan ev tiştê ku em dibêjin bê demokrasiyê jî ev ya çê nabin. Pirsgirêkê Kurd yani zimanên Kurd bûye awê ew nabin. Lê herî pêşî gelek bizanbin werin bahevûdû. Werin bahevûdû vana nîqaş bikin. Yê herî muhîm jî mesele pirsgirêkê yani şareserkirinê bi zimanê Kurdî perwerdê wî ye. Îro etême Diyarbekir jî, çim Batmanê jî, çime Mûşê jî, Wanê jî li skolan e bi piranî bi Tirkî tê axaftinê. Zar û bi hev re bi Tirkî de axiftin. Yani gel jî îdî ew dibe, hêdî bi vî awayî diçe. Ji vê vîya re çareserî. Ev ya jî dîse jî yekîtiyên Kurda da derbas ve yekîtiyên Kurda têrê vî dike goriyê min têr nake. Yani îro em çixaz dibêjin ola Tirk dijminê me ne ji herê desthilatdarê wan desthilatdarên êku Tirkiye îro bi rêve ve dibirin û muxalefetên ku îro dibêjin bi awê millî ji xwe wek Millet İttifaqî netew îttifaqên netew em bibêjin ewan ji xwe heta îro bi sererastî CHP jî di navê de pirs û bazarên pirsgirêkên Kurd sererastî heta îro nekirine. Ev e demkî ye CHP pêvajokî dixwaze dest pê bike û bide domandinê. Ev ya jî ji vê Kurda her çixaz belkî ew jî li gorî AKP bi awekî demî dest pê dike û dixwaze bimeşîne. Lê gelek Kurd ji vana feyde bibînin. Ji vê Hakim ez ê dîsa vegerim aliyete ez em biçin aliyekek Henefî elemêzekim kek Henefî di mesela gava te tiştekî xweş ku divê em fêrî hatina cem hev bibin. Kek Hekim divê em zanibin werin cem hev û em diyalogê dest pê bikin. Du kek Henefî kek Abdulhakim behsa awê kir. Behsa ziman kir, giringiya ziman kir û behsa rewşa zarokên Kurda, rewşa milletê Kurd kir. Gelo li gorî te kek Henefî Kurd kanin ew rêya werin cem hev diyalogê dest pê bikin û kîjan rêyê hilbijêrin ku kanin li hemberî ev du blokên heyî ku dixwazin Kurda bixapînin. Tu çawa şîrove dike divê Kurd rêkî çawa hilbijêrin ku karibin werin cem hev û em zanin li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyê di mesela siyasetê de gelek cudatî di navbêna Kurda heye. Lê divê Kurd ji xwe li çend xalên müşterek û kanibin vaya têxin qanûna bingehîn cenabê te çi difikirî divî warê dikek Henefî em te gudarî bikin dûr ez vegerim aliyê mîvanê xwe yê dina. Berê, silav temaşevanên hêja
ez dikarim viya bêjim beriya ku ez wan bersîvan bidim ez dixwazim ez jî çend gotin li ser mesela pirsa Kurd bêjim niha hema jinişka va carkê melên hêv partiyên Tirkiye cardinê dest pê kirin gotin pirsa Kurd heye weka ku çûvin ji nû da Emerîka keşf kirbin bi rastî yanî jar wexta ku merib li helwestên wan dinêre te partî hevalno yani ne Deva ne Gelecek ne CHP ne AKP ne MHP ne İYİ Parti yek ji wan jî her çarxalên makazagonê ewil her çar maddeyê ewil wan qebûl nakin divê gere ew di ciyê xwe da bînin ew tê çi wateye zanî tê wateya înkarkirina milletê Kurd înkarkirina Kurdistanê yani hebûna milletê Kurd û hebûna welatê Kurd em gerev ya zanivin CHP mîmarê vê dewletê ye CHP vê dewletê ava kiriye mîmarê qetlîamên 1925 ye mîmarê Geliyê Zîla ye mîmarê Dêrsimê ye divê ku ewil ew rû bi rûyî dîroka xwe bikin Deva û Gelecek tiştê ku îro dibêjin tiştê ku Erdogan di 2022 da got wî tekrara wî dikir pir zêde gavê pêş nikarin babêjin ji ber ku ev dewlet li ser esasê hebûna milletê Kurd înkarkirina hebûna milletê Kurd înkarkirina Kurdistanê hatiye avakirin ji bavê wan zêde ye ku viyanê teklîf jî bikin newêrin nikarin û ew paradigma ku di mêjiyê wan da ye jî nahêle ku ew tiştekî wisa bikin îca ez werim ser pirsa kek Hekîm ez naxwazim pir dirêj bikim ji ber ku mêvanên ezîz ew mafê wan daha zêdetir ku biaxivin heye ez werim ser pirsa kek Hekîm ku dipirse dibêje gelo li Amedê diyalog belê diyalog hene di hilbijartinên ku borî da ku kek Hekîm jî behs dikir em û gelek partî bi hev re me bi HDP re me got em blokeke Kurdî ava bikin em bibin yek terefekî terefê Kurd em bibin em bibin bi navê xwe em derin ortê me got em li ser hinek prensîbal hevava kin ew prensîbê me wisa pir prensîbê ew kinî bûn me ji hev re got me got em ê gere em qebûl bikin ku em Kurdin navê welatê me heye navê welatê me jî Kurdistan e em daxwaza ku Kurd li ser axa xwe bibin xwedî statû û em daxwaza ku zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyê û zimanê Kurdî bibe zimanê fermî em van daxwaza dikin em li ser vana li hev bikin hevalên HDP gotin ji xwe em jî vana dixwazin me got tamam lê hema car bi car ji me re gotin ka hûn çend parlamenter dixwazin wî jî bêjin heyran ewilê em îca li ser xalek dinê jî gere li hev bikin em ê çawa bi hev re bixebitin yanî em bêjin mitîngekî çêbû em ê çawa derên wê mitîngê ew ê mafê kê çi qas heve ku bipeyive ew ê di mitîngê de wêneyên kê werin daleqandin wek mînak yanî vana rêkeftin divê lazimin em wan rêkeftina jî îmze bikin başiyê li ser mesela temsîlkariyê em dikarin wî jî înca çareser bikin ew rehet e em dikarin qe nexwazin jî bi rastî em wek Partiya Azadiya Kurdistanê me digo em qet ez îcab nake em bixwazin yanî em ji ber ku me nedixwast em pir herin wê sondê jî bixwin îcar wan hevala habîre bi ser me da hatin û gotin ka hûn çend dixwazin di paşiyê da rojkê hema medî ji nişkava ji Qandîlê ewilê camerek derket got çi rêkeftine çi İttifaka Kurdistan û çi nizanim çi ew nayên qebûl kirin û hema rojek ya di ro piştî wî
هدف رابو او بیان نامه خویا هلبجارتنه پیشکشی رaya گشتی کرد تعداد یک پرنسیبک کو ملهم کرد و جی نگرد yani بحث نکردن شو و پاشیه جمرا گوتن کاورن ایجار وای لیست دادن کاون ام نابه واجب نویسینن ما قلنا بابا ام كيك حنفي از دوام واجويا كي نو دس بيدك از ورم سرويجي دبي منه اره دبي كو ام تشبكن از ورم سروي از خوازم اینجا بحثاوی بکن دبي ام تشبكن ام جادنه دبي كو ام كرد ام لسر برنامه کی asgari بابا ام ویگا به ناویجن ام کردستانی آباد کن ام ناویجن ام دولت سر مخا آباد کن ام وانا ناویجن لی ام دکارن او شکستا کو د شر هندکان دا ما کرد ما خواریه براستی شکستک هیه ام درزک لوی شکست خن ام بخوبا بین ام جاردنه بخوبا بین ام وک ملت بخوبا بین جبوی وی ام برنامه کی asgari بدن پیش یا چی او برنامه هبونا ملت کرد هبونا کردستانی قبول کردن زبان کردی پرورده قبول کردن زبان کردی کو به زبان امبیجن لهرمن کردا به زبان فرمی او کودبن Avrupa yerel yönetimler özellik şartı prensibin yekiti Avrupa en reveberiyen heremi em وی بدن قبول کردن جبوی وی ام بخابتن ام جبوی گرتین سیاسی بین بردان ام بخابتن ام لسر وانا ام کارن هنک خالدنیجی وقت مافی جنا وقت مافی گنجا ام هنک خالدنیجی پیدا گریدن لسر وانا وقتا کو ام لهف بکن ام ببن ام ببن کرد ام ببن طرف ام دکارن به همو پارتیان کردارا ام دکارن به همو اتفاق وان را هفدیتنان دینن و بوان را بپیون و وان خواسته که خو دینن پیشیا خو جبوی ویاجی ام وک پارتیا آزادیا کردستانه که عبدالحکیم گو سروک تشکیلات آمده نه از نه سروک تشکیلات ما لی از ده ریوبریا ناوندی داجی جی دگرم ده مجلس پارتیه دامه ام وک پارتیا آزادیا کردستان ال سر وان خواستکا دوان روزن کو لپیشیا منه امه هم به پارتیان کردان را امه هفدیتن هم بکن جبو کو او بلوقه کمه کو ام بن کو کرد بن بلوق ام آبا بکن او هم جی امه پارتیان ترکا ایکو بمرا هفدیتن قبول بکن امه بوان را ve mesele haberdin o em ve mesele binin rojava Bakuri Kurdistan. باش كيك حنفي سباس ام بكن علي كيك محمد سعيد كيك محمد سعيد جي كو مابو كيك محمد سعيد لغوري جنابه ته دبي بيواجوي دبي كرت جبو يكريزيا فا بك كيك حكيم جيغو كيك حنفي جيغو لچند خالين اساسي بنجهين كوكانه بوانا د ماكزاغونا تركي ده بدن قبول كرن ورن جمهب پیشنیارته فکرته چی دویواری ده که محمد سعید بله سرچما قربان زانی بری گویر mesela kamab Kurdiye dibe kohaş paşya xotune ve peşya xonabine yani Türkiye bilecek ve geçmişini bilmeyen geleceğini tayin edemez. Yani kumer diroka xwanı zanbe yani iro eget faka kurda tünebe evna ömane ku iro çebiye. Babu kale mecbit şekilde. Beri mecbit şekilde. Evnane var Türkiye'de. Zamanı şahsi de cemune bu neyek. Zamanı milli vota da cemune bu neyek. Zamanı Osmaniye da cemune bu neyek. Hatta beri İslami. Yani sejvara bejim miladi hatta zuhura İslam'ı 605 sali Kürt navalenge Bizansi o Fars'a da hatına kuştun adına katılmış. Ya ne kodun bu neyek. Moğola Kürt kuştiye, Türka Kürt kuştiye, Abbasiya kuştiye, kuştine, talan, katliam, dilo kevekin bu üniversite vinin. Kurda her teşkiliye, cengavarın,
دبر خلقه دو خو کشتنه نبونه یکیتیا خو چه وقتی کو یکیتیا مرفتنه به لازمه ام کرد عولی بک افلاکیم برای مجدی گوتن لازمه ام تونه جمهف که ام چت خواص ام کارن چبکن دروشا ایرو ده هزا مچیه ام کارن چت تشتی بستینن لازمه ام یکی وسا چکن hani fakat iyi mala kede penç brahane debe ku brayı çuk jmerv zaftır zane be mervi de peş yapar iro ligori rayamın ligori bağıriyamın kek Mesut Barzani iş kurdara cevherek em çima vizayla ne peş yapar ya düşe Amerika başkanı Amerika mazne dünyaya ne mazne Amerika seroke tamam dünyaya لخسرة سبيه كي وكا مسعود هم جبتونو بركي كردي بيروازيت مافتسي كي بتوش كش كردارا مافتسي كي بتوش كم شمال فيها شفنا فايدة نقل يعني فيكا ام كو حتى ام خنبنك يعني از دجارات شما أمريكا من لوبيا كردار ورديتيا وأمريكا جمرت بيجت بكا اون كرد اول بيج اون تشت خواص هل وستاوى تشيا كا اون تشت خواص كينا مزني وكيا اون تشت كن كوني شو ابازم ومدسه قبلنا يعني اون تظانن شش حرف صالة نا أمريكا نا فرنسيا كير نكر كل روجوان أين بايف FC صالة كير نكرن بارتيا ينكي بارتيا قدبي دواري لشكرية دواري زين أين بايف يرو باشوري كردستاني دسرية ده حكوماتنا يرو كأكن شيروان برز مسؤول برزاني نكاره سليمانية سيبكي نكاره سليمانية بتشش كردستانية يعني جسبر فيها وإبراهيم عزيز أوتيم ديروكا خوجنا أموكا خوجنا لازم ام کرد تبنیک ایرو باخور پارتیا هریب هسکیه هدفیه گرن به شرط و مرج و دستک لروجاوا ایرو پارتیا هست سر ترکیه از بجم تردمه پیده گرن به شرط امی دستک لباشور ایرو کیه قدپیه مالباتا برزانیه ایکو وی کده آینه وی سویه کدا کو خوارنه و رومانا من نوا هفتیه کده و داره مجیانا برزانی کریه رومان و داره وچکه دوچو امکش بو ویلتی کرنه جبلی کرد و کردستانی تا ارمانجا مالبات etmene diye. Çima amade sakın. Kek Muhammed yani emniyeti yapaya biray aziz binere. Bu merş tişteki hizbeke ve tekos Kurdun. Eş Kurdu Kurdistani hizbekim emi bivneyek. O teko armancam ne Kurd be ne Kurdistan be. Eş zamanı xoy, velatı xoy, insanı xoy hizmekim ez nayem yapar. Ki masiyamet burada ye. ev insani emek kuvvega ilu hek beri xotalaki tüm muhibba Kurdu Kurdistani demek bu arada ne yaku vakat Türkiye ilu tübini yani Müslümanı var komüniste var lezbiyene var Arap zakhuri var tükum bijartı be devlet millet yekdef herkes sayı jbili me Kurda نخوا 500,000 بیا دولت هم 5 میلیون چما نبینه تشتکی هایرو تشکیجا کردی پرسی چمام دویرو شدنه و بیش چمام نبینه اذا كان بفنه هيك ام نبینه جگر خون خودش راسی بسا گفتو سیدا جگر خون گفت یا کردو بفنه هيك و نبینه هيك و نی ورنه کشتن یک بیاد هوا اوتش دسترینه جبر وی هوایی از خورم صاد بیشم ام درز خنه بردن ام درز کماسیه بردن ام زدیه هبفین ام اوکالی کاریا هبکن İrolu Türkiye yani vega mesela partiye HDP'ye kemasiye vazafın rastı kandile destürünge vajı girdi evcil rastı ama henek serkeftine vajı yani beni HDP'de Kürdi ezidi hene Kürdi Ermen hene Şeyh hene Ağa hene Müslüman hene Çevgir hene her cürre insan dayava mesela partiye doğru adına kontenjan dayava milletvekili dayava belediye dayava نمشي دانواني مرفيجي بفينا يعني كيك محمد سعيد دبي ام الكرد دبيش خوري كي ببين قاوات جنابته چند خالين گرينغاني زمان اگو باشوري كردستان موديل كي لروجاوا موديل كي لباكوري كردستان دبي مري بي كي باش بنخينه جاري HDP بخواه خواه تعریف دکه دبین از نه پارتیه کی کردی ما از پارتیه کی ترکیه ما ابز راسته او دزانی نه بیشم تو دی ساعته بردوام بکن نه آنکا او حق HDP خود چاوا تعریف دکه نه ایرو مجاره هم دخوازن لسر بپیون خالین مشترک ببینن گاوا دکه حکیم جیگو دزگین سیویل دموکراتیک پارتیین سیاسی Türkiye'yi ev aliye ki
لێدبێ دەستپێکی de aliyên Kurda, saziyên Kurda, dezgehên Kurda, partiyên siyasiyê Kurda di gelek xala de li hev bikin ew xuna biçin cem partiyên Tirkiyeyî û partiyên Tirkiyeyî jî eger bêjin ku em ev daxwaziye we qebûl dikin wê çaxê kanûn ji xwe rê bibînin. Na anka çend xal derket ortê ji axeftina kek Ebdulhekîm, ji axeftina kek Henîfî, ji axeftina te divê ewlî ew hişmendiya yek dewlet, yek al, yek millet ji ortê rabe. Ji bo wî divê millet çi bike? Yek ew magzagona Tirkî wer guherandin eger Kurd kanibe ew xalana ji ortê rake gava yekemîn û karibe mehbê zimanê zikmakî têxê kanûna bingenî yasayî û bê lê Kurd bi nasnama xwe bi navê xwe karibe rêxistinê xwe eşkere vekirî bikin. Kanibin girtiyên anka li hundirin azad berdinin, kanibin bi nasnama xwe li welatê xwe îdare bikin navê gund û cî û warê xwe bicîbînin. Ev xalana Kurd wexta werin lê divê ewlî Kurd wek terefek bibin. Ha divê teref bûyînê de HDP îro di şerê demokrasiya Tirkiyeyê de aliyekî xurt girseya wê Kurdê ew tiştekî din. Lê divê terefên Kurda di nav hev de ewlî yek bibin. Saziyên Kurda yek bin bi daxwaziyê xwe biçin wira. Ne ku ew ê. Ew modela cenabê te gava de te got behsa wexta başûr kir. Başûrê Kurdistanê partiya herî xurtiya QDP'yê lê QDP wexta konsensûsek çê dike mecbûr e yenekê gudarî dike, mecbûr e goran gudarî dike, PYD gelo li Rojavayê Kurdistanê anka di navbêna wan û NKSê de hewldan heye lê PYD statûyekî din evana mijara bernamekî din e. Tiştê acîl lezgîn îro li ber me dijayetiya du blokên dewletên dagirker partiyên dagirker hene gelo ji vê dijayetî ew ê çi bike kara me dibe em bi rêxistin bin bi talebê xwe biçin. Em dixwazin îro yek sedema bernama me em dixwazin aliyên Kurda bi çend xwestekên bingehîn xwesteyekî xwe zelal bikin û nav xwe de blokek ava bikin û biçin bi partiyên Tirka re bipeyivin. Em dixwazin wî ava bikin. Yani fonksiyona me ew e. Ji bo wî wîya pirsiya jî ew tiştê tu divê bêguman bi qîmet e. Li gorî cenabê te dixwazim dûr de cenabê te fikrê xwe bêjî. Divê çend xala de kum got HDP falan de binêre ev gotina HDP gubên partiyeka Tirkîne eger bê bîlawe Yalçın Küçük e, Yalçın Küçük. Yekî weka çalakî bû. Ew ka Qandîlê, felsefa Qandîlê, rêberiya Qandîlê sirf destî wî Zilamî de bû. Hata Tirkiye gozanî min çikir armanca min çi bû. û armanca min ku ez PKK û QDP berdme min ew jî bi ser xist. Sa eşkere hewqas eşkere. Îro jî binê evê ku di vî tiştî xine serê HDP falan de aynî meciye, aynî helweste. Li Rojava jî eger îro yekîtek çênabe dîsa jî wir lê dikeve. Ez vêna qebûl dime, vêna rast e. Ama wextê ku ez Kurd bim, ez Kurdistanî bim, îro HDP laxî çi dêl Tirkiye? Keve hepsê faalî mecratê kuştin, sürgün dibe, her tiştê serê wan aka. Ne ku ji bo evana dibe em partiya Tirkîne li wefsat kirin. Ne ku ji bo çevgirîn li wefsat. Ji bo ku Kurdin. Dava zimanê min zikmakî dikin, dava zimanê Kurdî dikin. Ji bo her tiştê serê wan aka. Ji ber vî havayê ez dibêjim. Yani Başûrê Kurdistanê jî mi got me QDP destek bin, ev nayê manê ku me va partiye dirin bavêjine dervan. Partiyê me tev rûmeta me ne. Tev her kewêl, her derî partiye ne. Ne li nava Kurdistanê tenê partiye ne. Ama divir de pirsgirêk çi ye? Em dixalekê de nayêne bahev. Em dixala Kurd û Kurdistanê werne bahev, ti çi bî bive. Ti li mala xwe çevgir be, Müslüman bî ser çava, Kurdê Êzîdît bî ser çava, ateîst bî tişnake. Ama wetê ku mesele bu Kurd û Kurdistan divir de em yek bin, helwesta me yek be, em ya xwe em çi dixwazin, em karin çi bikin. Ha îro dilxey me teva de ye, Kurdistaneka serbixwe dilxey me teva de ye. Ama îro Bakur ev tiş em nikarin bêjin. İmkaneka wisa tune yani. Wetê imkana me tune be ez karim çi bikim. Ez karim çi bistîm. Mesela ku îro vêka Kürt çima dixwazin
mesela vi işlere bejim. 5 sal berej mara gotna brat Türkiye teki yekiti Avrupa mı gotna na. Gusum ki mi gona efali ve xarab taziye ve anzam çev jibert olive mı gotna na. Ama İran او تشتكوا من تواسطه فاتنش ما عدالته وانسانيته السيرفي تركيا ناتبا يكي اگر تركيا كنا يجي اوروبا اف شرطي كتبي خسريا هرمي اور روجافي والي اشترافي خلقي به جارتن بلديه اشترافي خلقي به جارتن قيوم تشي ساتنه شويه مساله الجوري ما وتسك شار سيرفي انا عندك زمانه ما وتيك روجافي جبر فيها هواي جرا بري فيجاجيم بو جرا ام تشك كيماسي خدينا عليكي ام كيماسي هدينا عليكي يعني برايز ايغو خباطه كي بكي ايغو ايش كي بكي ويدوي كاري ده تشوتياجي ابنا ممكن كستك شيري سبينين وتتريب كي بتخباطه ثانيه كي هذا تشوتياجي كي وتي ابا تشوتي هدينا عليكي ام دواري نتويده دواري كرد كردستان ولا بعد بس جرينج جنامينه خالكي جرينج اني زمان مثلا كرد مورن جم هب از فكرم جم كيك عبد الحكيم داش كيك عبد الحكيم داش جناب تجي بالسياسه خدي تجربه جناب تب صالا سياستك انزان كدو امدا تجي كيك حكيم نا قالك بارتين ما تزانه خواسته که وان جهه نک دین کمارا دموکراتیک نک فدراسیون دخوازن نک سرخبونه دخوازن هر یک لگوری خودی دزگه کی جناب تا گاوادگو مشخور ریکی دیه ام دزگه سیویل دخبتن لی ام به مسئله ده امری دخبتن نها لور ارکک دکه و سر ملی و سر جنابه و نها جناب تا استانبول دشی ویری هانه من نوچاکی خوند باور بکه از گلک خمگین بوم بلکی به مسئله تدناف دیتی تدید 58مین خلاطا زیرین یا فستیوالا لانتالیا کشکه که کرد درکت ناوی نیحال یالچن بو خلاطا خواه گرد خواست آخفتنک بکه لی دیسا او لی سگوان هنرمند هایی تامر قراداغلی به اسلوب و به برسیوکی ور ایرشی و جانکه کر مروف دبینه که بفکر هنره ایدی هنر جی هاتی قناغه کی که نجات پرستین لترکی تحملی هنرمندین کرداجی ناکن تحملی آخافتنا کردا ناکن اف تشتا ارکک دخه سر دزگاه سیاستی سر دزگاه ام ببین سازیین سویل و دزگاه نوکی و دوی مری ری ببینه شخور ری ببینه که اوه بکه شخور ری بکه مثلا فرسگری کاوه یا استانبولی به میلیونان کرد هنه دبیج بوی وان ریکی هبه دبیج بوی ساکیا کردا ریکی هبه دوی اوید ام رولا خواه بلیزن تو چاوا شروع ود که او ریا کو آنکا چند خال کک حنفی ریس کر کک محمد سعید گوته لیزیده کر او گاوا ده گویا ام فیری اوی بن حاطنا جم هبن دوی مری چی بکه یعنی لهمبری به پیلا نیجات پرست و لسر بنگاه اینکاری هاتی آوا کن چی بکه تدبیر؟ دیگه براستی جی لستانبول و تبایی متروپولین ترکیه لستانبولش برکو کرد زیده نه نفوس وانجی هر واری ده زیده و بهنگ جی daha زیده تر برای خستنن ev erişim bu avel nicat peresti zal İstanbul'e kem teda kirne. Yani gelek en ziyade İstanbul'e bir hata kirne. Le Kürt birey xistinin hem bu aven sivil birey xistinin hem bu aven siyasi birey xistinin o Kürtçi serhebu dune. Yani vakti kotişki de kavme de derki nezik de karın xobgijin nehebu du o de hem beri de jibartek nişan bidin. Evya pırzgireki me vi deme parşiye çıkat çaz eyledir be. Yani tane vedere temel Karadağlı vedere tişki bir avayı kir
اویاش خو نشانن کبله پرستی نجات پرستیه لیل قونیه بول آفیانه بول گلک جیدنان اف دهمبرین کردا ده با آوین فعیلی ایریشات نکرنی ام گلک دوراده ام تبدیسه وقتی که یکیتیه مهبه به هر دوره ام یا نکو هرکس دروپلی خودا یا به سری خودا خوانی کی بده او گیمه من خانه جارنه دنگه ده پرسگریکه هست تخمیتون ها دنگه تا باشه ها دنگه تا باشه من demek ya ki yani bak saziyên herêmî me gelek caret de heqê vana de daxuyanî daye ev êrişên nîzatperestî û wek ew jî me biriye malperê xwe lê ev ya nebesin yani ev hanan di welatên bi awê de ku Kurd te koşîn bidin û werne derkî hele wek îro îqtidarkî ku li ser hekim be û tevayî teslîmê nijatperest dabû be helwestê wî jî tinebûnê Kurda be yani maf tu maf nehatiye danê em bibêjin berbiçav û bêje pirsgirêkê Kurd tune me pirsgirêkê Kurd jî çareser kiriye pirsgirêkê Kurd nihaw pê ve dinave tirnayet pirsgirêkên terorê ye yani vî awayî lê binêre di hemberê wî ya de tekoşîn dahên jî wisa tişkî bi hêsanî nîne ew jî ew ke yani gelek em werne baha bûdû Divê derê de Stenbolê bi rastî jî em wek komelên herêmî komelên ew her çixas meselên siyasî carne meselê mên esasî nîn be jî lê wek platform wek çatî em dibêjin yani ew banê komela me wek tişkî daye pêşkiyê xwe em dibêjin kî dû tiştên mên ku em gelek li ser viya ji bê xwe re bikin tiştên esas yek çareserkirinê pirsgirêkên Kurd e ev ya kî bi çî awayî xarcikî deyne tuğlekî deyne kevirkî deyne ser kevirê û ji bê vîya re bixebite em li cemwîne ê didowe em jî wek netewê dinan kêm netewên dinan li Tirkiye dijîn bi hev û dûre dijîn îro Stenbolê tenê serdestê 5 milyon Kurd hene 3300 hilbijêrên Kurd hene li Stenbolê wek bajar bi bajar ê ku zayiyên wan Kurdistanê 23 welayetên Kurdistanê û der û dorê wî jî na yani wek Meraşê, Qeyseriyê, Amasya, Toqan bibêjim Qeyserî, Konya ê ku zayînê wan jî li wê derê Kurd û hatine Stenbolê em wan jî naxine hesabê tenê ê ku ji Kurdistanê hatine ew li wira ew bûne 3 milyon û 300 hilbijêr hene yani ew kî nüfûskî mezin Stenbolê heye hakeza li jiyê dinan jî heye yani wextê ku em çareserkirinê pirsgirêkên Kurd bidin pêşiyê xwe tenê gerek em Kurdistan nefikirin îro nîvê nüfûsê Kurda koçber bûye ji hinek sedema bi awekî pîlankî bi rastî jî em tev jî zanin pîlanên notî bi çî awayî bû ê piştê heşteya li Tirkiye Özal û hetanî niha tiştê ku hate domandinê di notî de siyasetê wane ku Kurd ser axê xwe koçber bidin kirinê werne metropola wana bijî bikin îro li vê derê nüfûskî bi vî awayî heye lê niyetê ku ew dixwastin nehate kirinê ew xwastin Kurd bihelînin Kurd bê per û baz bikin bê rêxistin bikin û li wira de di nava vî civakê hanê de bihelînin bikin wek xwe îro ev ya di hilbijartinên dawî de jî da nîşandanê ku Kurd êdî ne di wî asî de ne ji wî asî derketine Kurd li vê derê jî dîse partiyên mên siyasî ev ya bi êkon bi awekî azgarî em dikarin werin bi hev û dû ronekbirên Tirkan jî rewşenbirê wana jî saziyê wana jî hene top yekin wextê ku em viya red bikin ewan Tirkin xweş Tirk tevne yarê me ne û gelek em di hemberê wana de ew bikin ev ya jî xeletîkî herî herî mezin e ev ya bi awekî ew em dinêrin nexş têkirinê di nave civakê me de ev ya li goriyê min ev jî bi armanca yani erê Kurd gelek werne ba hev û dû lê Tirkiyeyê de jî hêzê ku şerên demokrasiyê ji vê demokrasî were Tirkiye dikin hene ev ya tenê çevgir jî nînin ne çevgirê Tirkan e jî wekî dinê muhafezekar hene lîberal hene bi vî awê tu bi çi şerdê dikarî werî bawan îro mesela HDP dibêje ez partîkî Tirkiye me li ser vî esasî goriyê min dibêje ez partîkî Tirkiye me ama li gel wî êkol îttifaqê herî mezin de nave HDP de jî distîne
partiyên herêman demokratîk e, herêmên demokratîk e. Yani ji vêya jî Kurd li ewkê dikarin wiya ji xwe re esas li Kurdistanê esas bibînin û ji xeynî HDP bûyre werneba hebûdû. Erê HDP partiyekî Tirkiye eşkere dibêje. Ne tenê partiyên Kurda tenê ye. Partiyên yani kêmnetewên Tirkiye bi tevahî ê ku dibêjin em cudahiyê di hemberê sîstemê de ne bi tevahî ê demokrasiyê diparêzin bi tevahî. Yani ew tutum belgesî ku dibêje 11 xalê ku ew kirine divana de Kurd wê li Kurdistanê yekîtiyê xwe ava bikin wê li Tirkiye jî bi hevû dûre eger bikarin ew kin hêja li Kurdistanê Kurd yekîtîkê ava nekirine. Tek Hakim cenabê te xalekî giring o na anka de HDP wek danezana helwestê wek tutum belgesî savê kir lê niha em hemû zanin ku Kurdistan welateke û partiyên wê hene temsîldarên wê hene heta aliyê Kurda xwestekê xwe zelal nekin bi xwestekê xwe li hev nekin û neçin bi partiyên Tirkiyê re rûnenin ev mesela wê dîsa bimîne biharekî din. Na ew nayê wê wateye ku wexta Kurd ew ê diparêzin dibêjin li Tirkiyê pirsa Kurd heye li Tirkiyê pirsa demokrasiyê heye. Lê pirsa demokrasiyê pirsa gelên li Tirkiyê dijî lê ew tişta yekcarna me jî alaqedar dike lê yekemîn ême alaqedar dike ew magzagona îro yek alî yek dewlet yek millet yek ziman diparêze divê em derzêl û yaxînin ji bo vê em derzêl û yapin çawa kek bêjim Saîd jî got yani li Tirkiye ji xwe di zagonên bingehîn de dibêje ê ku bi hemwelatiyê xwe bi Tirkiye ve girêdayî bin ewan Tirkin. Yani şu Kurd li gorî kanunên esasî, kanunên bingehî ne Kurd tenê, îro Ermenî ne, Suryanî ne, bêjim Erebin, Çerkezin, Gurcî ne, Romin, Kurdin, tu kesik tune ji xeynî Tirka pê. Herkes Tirk e. Ez cenabê te pirsekî pirsin. Mesela bala min kişand çend roberê pişî hilbijartina serokê komarê serok wezîrê Iraqê Kazimî belavokek belakir bi çar zimanî go spas em we pîroz dikin bi Erebî bi Kurdî bi İngilîzî belavokek belakir spasiya hemû gelên ku li wir dijîn wê dewleta fede niha anka heger îro li Tirkiyê kanûna bingehîn were guhertin ew sîstemek ku wekî wan were pêş Kurda gelo ma ev ne serkeftineke ji boî Kurda. Kurd ew di mijara demokrasiya Tirkiyeyê de gengeşiyê xwe bike. Divê Kurd wek millet xwestekê xwe gava de kek Mihemed Saîd tiştekî pir xweş got got mesela Kurd û Kurdistanê de divê em zelal bin bi wîya em biçin cem wan. Niha ez vê meselê ji kek Henîfî bipirsin. Ez dixwazim minik çend ew ka bibêjim. Ez ê vegerim aliyê te kek Henîfî cenabê te mesela pirsa demokrasiyê û pirsa terefên Kurd bi kîjan daxwaziyê biçin cem partiyên Tirka tu vê meselê kare fikr û ramanê xwe bêjî. Niha keko bi rastî pirs hêsan e ne hewqas giran e lê me li xwe giran kiriye. Yani wek mînak ez ê bêjim. Wexta ku meriv bi rewşenbîrên Tirka yan bi siyasetvanên wan dertên di televizyonan da dibêjin divên ya em jî nizanin Kurd çi dixwazin. Niha em bêjin wan biraderên me HDP û DBP tev yani Partiya Herêmên Demokratîk tev dertên dibêjin çi dibên em netewa demokratîk dixwazin ya ji bo Xwedê û pêxember netewa demokratîk heye ez nizanim çi ye ya ji bo Xwedê û pêxember hûn ji gundiyê Tirka ra dibên netewa demokratîk hûn dibên welatê hevbeş ji Kurda ra dibêjin. Bavê min welatê hevbeş
لقونيا دركت هولي ولاتي هفش يان براتيا جلان لقونيا دركت هولي يان جي لسروجي كشتنا وان شنيا شارا دركت هورتي كو چقاس ديمقراسي وديمقراطي وبراتي هي تنيه لي ام دي ساد بين ام دكارن درز لوي هلوستا دولة تركيا خن او دولة كودوي يك دولة يك ملت يك ولات يك آل ام دكارن درزكي ليخن بچه اواي ام كرد جاردن يدوم ام ببن ام وقتا ببن امي جبوي دياني جي چه لازم ازاني كك سراج دويكو ام هنك برنسيبين پر vekiri zelal em bidin pêşiya xwe. Çi ye? Mesela Türkiye şerrekî li Başûrê Kurdistanê dimeşîne, li Rojavayê Kurdistanê dimeşîne, li Bakurê Kurdistanê dimeşîne. Divê em li hember vî şerî helwest deynin û em wexta çûn qarşî Tirka jî em bêjin bavê min ewilê Deva Partîsî, Gelecek Partîsî, CHP bavê min û vî şerî bidin seknandin nedin seknandin. ام بخوجي ام كرد بخوجي ام جخراجي بيجن ام بيجن ام جطرفي خراجي بيجن بس ابشر يا ام باش دزانن كو بدمانچه نكاري لقارشي درونين بچك شربكي يانت بدمانچه بسر تنقيده هريبا من يعني زاروكين ما كيك حنفي كيك عبد الحكيم خالكي جرينغاني زمانها انقا لإسطنبول'e Pirsa demokrasiya li İstanbul'e pirsa demokrasiya ki peşketi de standarta devletin Avrupa'da mijara herkesiye. Pasika standarta demokrasiya ki peşketi lurji çebe. HDP de beyaz partiye ki Türkiye'yi me HDP kanı duve eve de karu xabaten baş bike. Kek hakim gavadı go gelek kimne tevellur hene Ermeni hene Suryani hene Gelidin hene Olendin hene HDP Juan Şemsiye Kiyevi mesela demokrasiya Türkiye'de HDP ve rolü karı bilize. Ev tiştekidin. Le dve Kürt le diji ve demokrasiyenin Kürt le diji inkara nasnama xwane. Naha dve em çen mehim peşme dve Kürt ve cara bere be haziri ne ingirtin. Dve konsensüse ki dinabena Kürt'da avabı ve Kürt bir talebi xwe o be ev demokratên ku hebûna milletê Kürt yê Türk demokratên ku hebûna milletê Kürt qebûl dikin Kürda nasnama wan nas dikin dixwazin ew çar esasên yek al yek millet yek dewlet were guhertin merî piştgiriya wan jî bigire merî wan derbasî diyalogê bibe divê di nav Kurda de diyalogekî hebe ku bikaribe piştgiriyekî ji demokratên Türk jî ji çepên Türk jî bigirin lê esas divê di mala xwe de Kurd yek rêziya xwe ava bike ew jî pir xalên girîng nine mesela çavê millet de pir ew ê xwanê dikin lê mafê perwerda zimanê zikmakî bi qeneta mîro li Tirkî şoreşeke heger Kurd waya bidin qebûl kirin ew Kurd bi serkeftî ji vê ew derkevin lê em mafê zimanê zikmakî îro di magzagona Tirkiyê de nayê qebûl kirin yek al yek netew yek dewlet tê parastin lê em behsa tiştê ew dikin helbet ya Kurdistanekî serbixwe Kurdistanekî federal modelekî wek başûr modelekî wek Rojava ji bo me jî baş lê em hîn nikanin bi zimanê xwe bi wan bidin qebûl kirin û ew şer û êrişî divê ew xalana em li hev bikin ji bo vê yekê çend xalên girîng divê Kurd werin cem hev di wî warî de ez dixwazim tu fikrê xwe bêjî kek Henifî Niha wexta ku em behsa vê pirsgirêkê dikin tedî Türk dibêjin Kurd sorûnê yanî divên pirsgirêka Kurd bavê min navê wê pirsgirêka Kurd û Kurdistanê ye wexta ku em divên pirsgirêka Kurd pirsgirêka Kurdên İstanbulê dijîn pirsgirêka Kurdên Anatolya navîn pirsgirêka Kurdên ku li wan bajarên metropolên Tirkiye dijîn teve pirsgirêk çi ew em bêjin ez bawerim ez pir li wîrê nemame lê ez bawerim li wêr
لسر ملت کرد اوکک هه زرف هه یک جه یا وقتا کو کسکی لجیکی کوجبوی کار بگرتن ایشکی هه و مراجعت تکرن دکسنه یک کرده یک ترکه از نباورم که یک کرد بیستندن پرسگره که كان في بقورين من أوي استشارية كي بدم حوالي رجلي كيك محمد سعيد برنامج كت شكرا ما فول لي بقرن نزكن بروبلم أوي شيء ونقاربن وي بدن استوديو كيف خوش بله فهمو كيك حنفي ايد ديا پرسگره که وانی زمان کردی هی چونه وری زاروکه وان لوان کوچه و کلانن استانبول و انقره و انطالیا و ازمیره به ترکیت پیون زمان باب و کالان وندا بکن جبوی کو وندا نه دبه به زمان کردی ما په پرورده کرد بستینن اف پرسا کرده لی پرسا کردستان جی هی پرسا کردستان چیه پرسا ستاتوی سیاسی نتوی جغرافیک دبه ابیان جی دنگه نظام چما دنگه تا olan dedi نظام تشتكي ماكريجن بامتن والله Enes تو kontrol بك از بقر مالي كيك عبد الحكيم كيك عبد الحكيم باور بكن خالان ام بيجين لقونا غايكي ام دقلك خالان ده وك هف دفكر اللي دفي مري ريكي ببيني يعني عليت انت قداري كر مكيك حنفي قداري كر محمد سعيد قداري كر او رسمي مزن رسمي قشتي خيال عم حمو كردايه دبي كرد خدي دولتك بن كرد خدي ستاتويك بن او خيال كردين باكوريا او لي دبي امريكي ببينن كو بيجي جنوي خيال اخو قاعده تشتكي خوشبو لاسطنبول ديالوج هي بتشبي تركا بكم نتويندن نونريندن تكليه وگرمه او تشتكي پر باشه دبي مري هول بدل باكوري كردستان جي طرفين كردا بيكو دو مثلا شاردريه كي بيكو دو مثلا پارلمانتريه كي دبي خوستكين كردا د قانونا بنگهين د بي جيكرن دبي سروي بروجكت مهبه دور ده از خوازم ام هدیه دیتن تالیا برنامه خوشی دور ده دبی گوتنی خوی تالیه ببیجه و ام درباسی وای کک محمد سعید جیات ام درباسی علی کک محمد سعید بر براستی جی یعنی ام بیجن وقت گازنا ام ببیجن سیاست مدار مجی ام جی دناوی ده ام در تنی ام درد خود بیجن لی هولدان تنه یعنی يرد مثلا يكيتي ده يعني جلك يك بارتي كي نجم رو هر جمعي سازي كي سيفيل نجم رو هر جمعي يعني مرو هر باوان وانا بدا وكرني دويدر ده از دوي قناعتي دم بارتي ما لمالا خود تشتاد بيجن وناف نجي يعني المسألة يكيتي ده تاني غازنا جهبودو تكن اري هن قافتين آبتني نكو ام نابيني لأبياج بيكو أمورنا بهابو دو وبهابو دورة بمشن دهنك خالادا أم بهابو دورة بمشن أبياتنا يا إيرو أجر كو أم دهنك خالادا بيجنا هابو دورة بمشن أز باورم أم هابو دو فام بكن ودورة دا بمشن أمي قابت بيشترجي بين عابتني أبي بآوكي يكيتيكي نتوي بهرا أز بيادا قناعتي من هاي وأم دكارنا وجيبكن للبدري البتة أم تفد زانم كل Kurdistan çar perçeye, o taraf çar devlet avacı haftaya dagir kerkirne, i roji her çıkaz roj ava o başur statuki wana hebeci, heja bandoren metingehkar az servan, jubin ku pej ve neçin, ev destgeftin ku xisne desti xoşbe ku be ve pelişandını, o bexin carkine desti xo her hevldan tene kirni. Enbiya gelek emcarik emkut tab baş bizanbın, de mesela diaspora'nın Türkiye'de yani eko emli Türkiye'ne gelek ev diyse çoğamı bu ev bekirni leeri mühim
دیاسپورین دولت دیپلوماسیین کردان دربیه اولین سعید گو کرد دویارده اوکن لگوریه من اره دیاسپوره ده سیاست اکتیمه جاندنه لهرکس جهل خوبته دوی یادمشینه نکو با آوکی یکیتی کردا و به هبو دوره که وقت تشتا آوه کربونه او بکن امویال وی داره فین اویا که مایه می هری مازوشی دورا هوا لی دوی دمیده گرک ام هول بدن که ور نبا هودو لی ام نهات نبا هودو هر سازی هر ریخستن و خبات خویم با آوه او دوام بکن دوم بکن چونکو کز نکاره ببیشه ایلهی و یکیتی به آوه کرنه و هیجا می خبات خویم بدن دوام کرنه اگر که انبیاء هودو هودو کنه شرط اویاجی توکه aynı mesele ve meselenin demokrasiye çareserkirine demokrasiye Türkiye o çareserkirine prezgrekin Kurd ve ki jan peş bekirne ki jan lepaj bekirne her du hevudu ve gredayne yani tekoşin be her avay be hevudu ve gredayne İro meselenin HDP o DBP em bejin yajir bejim ev HDP İro da Türkiye bir tevahi bir gelen peri le Türkiye tekoşin ki de o vakt felsefe kişi ba avayın Türkiye bunu biadı meşine لگورین پارتی دران دبا خلاتی هبن تیده دبا کمایی هبن تیده لی لگوری هدف پیجی یا لگوری دبا پیجی پارتی دران خلاتی وان هیا کمایی وان هیا چوتیتی وان هیا لی تشتی وان راست کو هر دو جی هر سی جی هر پنج جی هر داجی لی خصفن وک هب دفکرن هنه دستور وان بنگهی ده هیا وک هبو دو وکیت نگلک وانا پیشی بینم او که دخنا پیشی و سروان ورم با هبو دو تشتی کل هبو مروف کاره لگوری شیروات مروف کاره بیجه کل سر داخوازین لزگینی کانن ورن جم هب و ریکی اره ام دکاره ویا او بکن ام چون از نهال ویرا مناکیک بدم از ناخوازم جناب بدم ام چون درکی ده 2017 گو گلک پگکی آلا کردا قبول بکه نظانم بیجم سرخوبونه قبول بکه نظانم چی قبول بکه چی قبول بکه ام گو که اگر کو پیگه وانا قبول بکش خونه به پیگه که وی به پارتی تا یعنی دراده دیجیتی مجارامه نه او مجارامه مسئله ایرو دجی اگر کو ام ببیجن یعنی ایرو هل بجارتلنک پیشیه مهیه ام بخوازن نخوازن نکو دیسشی از نابیم جهپه چواکو حالی که یعنی فی گو مجید بریده گو آواکرنی ویو دولتیه ایرو حکه حیا جهپه لخو نزبره ام جوارا بیجن هر دیتنا دجی هر دیتنا دارن بیجن اگر حتی کو نزبرن نبیجن ولا ما درسیمه بی قطعی عامی کریه لگلیه زیلامه بی کریه لاغریه افتشتی آنان هاتنه کرنید ایشه صاحب اویاتی کرنی و وقت تشتی دناشی کنکوشیات اویاتی کرنی ایرود مسئله روشلات روش آواده دباشور ده اف مسئله تذکرین کوته ایرو روژه بی اگر کو لویا هر لیسا پارلمان خود و نویا ببیجن ولا او که ايش خو جدابوني و وانتنه او امزانم كوني رايشي بفي رنگي بدن وقت جهبه امزانش بيكو او دبي سنور اوتسي يعني ده امبر درب سينوري جبي حركات بين كرني وفي ما يعني ده دي سجي هلوستك بيستان البرلمانتو ده وي يتكي بدنا برلمانتو يعني بدنا عكب اقتداري اگر جهبه ام ترجي دي سازان قالك ام هنك تشراد خو نخافين يعني ام نبيجن ولا ام هدف جهبه امير دوی وارده بیشم امی ورنه با هبودو لی جهپه گوتشت گوتیه تمامه گاف کی به پیش دیه بلکه ریه دیالوگ وکریه لی نایوی معنی کو جهپه هر تشتی مد پاریزه و دخوازه و یا او دکه چون که مسئله متنگه کاریه ده مسئله دولت بون نتوی ده زیده فرقی وی AKP تنیه دبی که نشفی خویم بری جار کی بزبره خو رخنه بکش بیکو ام پی باور ببن يعني بان اوكي انا نوكا دخلني بهذا شيء افخاذم دوام بكم يعني بيجا قلتني خو خلاص ذاتي مثلا كرد بفيه البجارتني هاني ده داخوازن كردا ام بيجن اي وك هم ولاتين كردا وايك وك ام المتروبولانا ام داخوازن مجلس سياسه مدارين كردا دست مجي بواناره بوان را تشتی کو که سرمجی ام به هفو دوره جبوین کو یکیتین کردا ده افگاری ان احتندک ام چیت کارورم با هفو دو لسروان خاله به هفو دوره او بکن
وبهابو دولة دانستانın بكن تكليكي بكن ديالوغتي بكن وبمشن. Evet ki tespiteki başe de gelek halen ku müşterek o mirov kare bu vere cemhef o ser problemi xwe bipeyi ve xwe rê bibîne ew riya diyaloğeye dîtina ve hêjaye o mirov takdir dike. Du emin em bixwazin nexwazin îro em di nava Tirkiyeyê dijîn û nüfusên Kurda ji seda pêncî zêdetir metropolên Tirkiyeyê dijîn. Em mecbûrin biratiyê gela erê em tev jî dizanin ku îro nijadperestê Kurda li her derî hêrîşên Kurda dikin ku keys bibînin, firset bibînin, quwetê xwe bibînin wê me di ewkik de bifatisînin. Em viya zanin êko em li metropola zanin. Çima ez dibêjim li İstanbolê zêde nikarin êrîş bikin? Çimku em bihêzin, bi rêxistinin û bibêjim wek ew kişî bi vî aweye li İzmîr çima zêde nava İzmîrê de nikarin bikin, îse Kurd wî awey bi ewkin. Ama li derê dinan, derê zayıf tê kirinê. Dibe em di virada, yani di vî meselê hanê de em dîse jî bi derê ji dervê xwe hêzên demokrasiyê em nebêjin wela ewan ya çepê wan jî aynî ne, rastê wan jî aynî ne, nizanim çiyê wan jî gelek em red nekin. Gelek em red nekin. Em bi wanar jî rê û rêbazê ku em werne ba hevûd û bikarin bi hevûd re bimişin bimeşin. Gelek spas malata ez biçim alî Mehmed Said Kek. Mehmed Said cenabê te gotinê xwe Îtalyê ser yekrêziya Kurda ser daxwaziyên lezgînî û diyalogê tu jî karibî fikrê xwe bêje û hêdî em bername xwe xelas bikin. Belê. Valla îro ji Kurda tiştê herî lezgîn zimane. Berê vêga kek Abdulhakim jî got zimanê Kurdî ketiye xetereka mezin. Yani ez vî ji te re bêjim 20 sal berê li nava bajarê Batmanê zarokê Batmanê sedî şêst heftê bi Kurdî de hatin. Îro ev daxetiye sedî pêncî ji vekî tune. Çima ev sabû? Em dizanin zarokê me berî 7 salî çûne mektebê. Hatta 7 sala me wahînî ziman dikir. Ev daxistine 4 sala. Li Batmanê 44 taxane, 44 mahalle hene, 44 hevcî dibistanê seretayî bên îlkoqil hene. Her îlkoqilek li berê ana oqilek çêkir. Ji bo ku zarokê me biçûk 4 salî 5 salî bine wê mektebê, yani ji hefta ayne çara da ku zarokînî Kurdî nebin. Ev rapor ji waliyê Batmanê 2007 de ji waliyê Batmanê ji hikûmeta Ankara re çûye gotiye li Batmanê ji me re 44 heptaxane 44 heve ana oqil çêkin di nava 20 salî de ez ê li Batmanê wê Kurdî biqede. û ev çêkirine. Ana li Batmanê dora 6 heve ana oqil çêkirine. Hem jî ev ana oqilê gotî motê çêkirine di wê zamanê çareserî de û pêvajoya çareserî hebûya. Di wê demê de. Yani ji ber wê awayê dibêjim. Ê Tirka ji roja ew heta îro di mejiyê wa de ji bilî asîmilasyonê ti proje plan tune. Mejiyê CHP de jî Davutoğlu de jî teva de jî saye. İca gere em Kurd li vê gorê mesela em di mala xwe de karin zarokê xwe re Kurdî baxin. Bergî vêga kek Hanîfî jî got. Li wê civata ku civîna ku Diyarbekir çêbû tamamê partiyan ez jî lûr bûm. Se navê Komara Ahmedê Xanê ez jî lûr bûm. Ji birayê xwe yê HDP'liya re got. Got birayê min re. Hêza we jiya me zaftir e û zêde ne. Çend lijina pîşbîreka çêkin ji xawtûna çêkin birav xatûn êvarê mal bigerin bêjne xelqê bi zarokê xwe re bi Kurdî xeber din. Bêjne xelqê bêhaş filan marketê ev marketa ha ême ji vê danûstandinê bikin. Şîretê wisa li xelqê bikin. Lê mixabin cinarê min mamostak bû bu êvarê ji jinaka HDP hata mala me pîrek sê pîreka pêkatin. Gom xatûna re gom got çi ji te re gotin? Got ji min re gotin em jinin, em azadin, em ne kolê mêrane. Gom goya komînê ji xatûnan re bêjin zarokê xwe re bi Kurdî biaxe û hatine çi jina û jina min bermurat. Û nava min û jina min de îsyanê rat. Yani aha mesele vir de qurban. İro tiştê lezgîn em bikin em zimanê xwe xwedere. Em şev û roja xwe bikin yek em ku zimanê Kurdî çû em çû. Bine re radarê Tirka çi dibêjin? Tev jî dibêjin. Dibe perwerda bi zimanê Kurdî ev tê cudakirina Tirkî. Yani ku em perwerda Kurdî bine Kurda wê Tirkiye ve dibendî. Wê Tirkiye biqede wê Kirj me biqede. Lazim e ku tev bine Tirk asimilasyon. Eger em vî tişî zanibin ji ber wî hawayî
يعني قوتنا مني داوية وزغازي كردات كم بختي ودمه زمان كردي ده سفگرتين يكيتي براتي مالاتا سلام پر تثبیت جدید تو هر هبی از بگرم علی که حنفی جناب تیز چه بیجه و هم تحلیل برنامه خودیم نها ام وک پارتی آزادی کردستانی ام هلوستا کو وای ام خورتن ام پارتی کی مزنن گره هون ورن ام بیجن چون با آوه ما بکن و ام پارلمانتوی دا جی بدن و ام بلدیا جی بدن و بکن شاردات ام وی تشتی قبول ناکن ام ویا پیشن دویجن ام جوه گافداجی دیسا دوین ام ایروجی دوین ام سویجی بیجن دوی مسئله دا از کارم ویا بیجم هن پارتی وی تشتی قبول دکن دبک و قبول جی بکن لی او ناوه اتفاق ناوه اتفاق نینه تشتی کل سر برجواندین شخصیه این پارتیتی بین آواکرن او نتفاقن او تشتکی دنن از نخوازم زیده پیدا هرم ایجاد ام وقت پارتی آزادی کردستان روزا کو مهات پارتی ما آوا بیه حتی ایرو ده مثلا یک ریزیا نام مالا کرده ام تشتکی دین ام بین اکود کاربن ببین یک برا ببین یک مدوی وارده هن گابانجی آوت مخابن به انجام نستن ما خواست ام بهم پارتیان رم ببین یک جی دیسا ام دوین اگر کو نکاربن ببین یک بابه من ام به هفر اتفاقا دینن اگر ام نکاربن اتفاقا دینن جی ام به هفر ناو دانستندن آدابن دیالوغا مبراهوه گر کو ام نکاربن دیالوغ جی دینن ام به هفر شر نکن دیتنا ما اوه ام هیجی لسر و هشمندی آخونه ام آمادنه ایکو بینا مد فکرن او ام وان یکن ام وان را ببین یک ام ته مثلا سروکه مثلا پارتیا ما ناو پارتیا ما جی ته پروبلم تداتنه ام ویاج روژا اول دادبین ام باید دیسا جی ام دویژن از دویژن لسر ناو پارتیا خود جاردنه از بانگ الملت کرده با کوره کردستان اتکن وقت کوته زانین پلاتفورم زمان کردی تور زمان کردی kampanya ki dabun dest pêkirin kampanya dimeşe wek mînak ez ê bêjim kek Abdulhakim daş ew kek mezin distiyê we daye jî divê ku hûn li metropola hûn divê meselê da bibin teref û ji bo ku ew îmza zêde bên civandin hûn di nav hewildana dabin ez bawerim di rojên pêş da ew ê platform li metropolan jî ew ê şaxê xwe ava bike herî dawî li Mêrdînê û Batmanê şaxên platforma zimanê Kurdî hat avakirin ew min wisa xwend dibêjin em ê li metropolan jî û saziyên bîna we jî gere di nav wê rêxistinê da cî bigirin û mesela zimanê Kurdî em bikin mesela Kurdayî sereke halê hazir heyanî em dewletek serbixwe bi dest bixin babo dinya xwedê merhele li pêşiya me ne mesela zimanê Kurdî jî hema bira bibe merhelaya me yekemîn em di wê merhelê da em vêga neh partî û rêxistin ku HDP û DBP û PAK û PSK û Partiya Komünîst û dehe partiyên ku bi PDK tên bi nav dikirin PDK Bakur û PDK T û Partiya İnsan û Azadî û Hereketa Azadî ku berê yani Partiya Azadî tev di nav dane em Kurd dikarin li ser hin xwestekên asgarî ê rojane karên rojane em dikarin bên bahev lê belê di mesela hilbijartinan da divê ku em cidî bin em meselê neynin ser al gulüm vêr gulüm ji qewlî tirkava em meselê neynin ser wir em bi prensîp hereket bikin prensîbê me jî belî ne em welatekin em milletekin navê welatê me Kurdistanê her çi qas dewlet qed navê wê qedexe kiriye li Meclisa Tirkiye nav qedexeye jî
والله نابێ وڵاتێ me Kurdistanê ew bibêjin jî nebêjin jî nabê welatê me Kurdistanê ez belê ez diqedînim em li ser bernamekî asgarî werin ba hev em ê wî warî da hewl bidin ku em li ser wê bernamê em hin gava babêjin em terefê Kurd em bibin terefekî li ser wî em ê xebatekî bikin ez ji vê gav da wî dibêjim û ji bo ku we vê derfetê da min gelek spas mala te ava kek Sîrac û hevalên rejiyê jî her bijîn û ji her du mêvanan re jî gelek spas gelek spas kek Henîfî kek Ebdulhekîm gotina xwe talî wexta me xelas bû tu bêjî gelo tê tişkî bigotina من سرمسلên ew platforma Zimanê Kurdî ku li Amedê hate demezrandinê bi rastî ew bangavaziyê wanê ser înternetê me li İstanbolê wiya li goriyê xwe hem bi avên mesajên WhatsAppê wekî dinê jî min me bela kir çunku ji bê me re bi rastî jî gelek muhîm e ew meselê hanê gelek muhîm e gelek giring e lê rexnê me jî ji bo yên tev partiyên mên siyasî xebatê bi vî rengî koçê dibin nebêjin wela ewan pêşî li metropola dijîn em ê paşî gaziyê wana bikin di pêşî de serî de gaziyê me bikin me bêxine nave vana wextê ev kê hene çunku em têne bawe em dibêjin kî bi vî rengî yekîtiyê xwe ew bikin vîya nebêjin yanî her rexnên ku em lê dikin wil metropola dijîn lê asîmîlasyonê mezin jî li metropolayê Herêl Kurdistanê jî heye li metropolaya jî xebat kî wextê ku hûn dest pê dikin serî de me jî bêxine nabê bile ev xebatê hane jî nebe xebatên tenê partiyên siyasî li tevahiyên welat saziyên sivîl hene bile ewan jî bikevne navê vê ewkî û yekî dinê jî ew bangavaziyê kek Henîfî em ez tevlê wî dibim lê gelek pêşî dest pê bikin nemînin sibê herim bi partiya re hevdîtina çêkin ji vê tişkî wisa gavê yekemîn bile ji wan were ev nekin ji vê were ji vê her du mêvana re ji vê rejiyê re ê ku ket û emegê wan jî divire derbas bûye lêvî hev nemînin nebêjin bile ji derkî dinê xwestek werin ji vê me re madem kî daxwazê pakê bi vî awayî heye bile pak ji xwe re komisyonkî ava bike û sibê ji DVP dest pê bike ya jî ji ew DVP dest pê ya BDP ya jî ew kêdinan dest pê bike yek bi yek here bi wana re hevdîtin bike bibêje em dixwazin armancê me bi vî awayî em viya ew bikin bi pêş ve bibin serket ser neket ew ya ji wan re şanazîkî ye spas kek Ebdulhekîm gelek sabe ez gelek spasiya we dikim me bi hev re bernamakî berhemdar derbas kir cara ewlî ez dibînim ku gelek xalan da Kurd gîhane hev û du ev xala daxwaziyên lezgînî ku Rêzdar Mihemed Saîd jî destnîşan kir ziman hebûna milleta ye ziman stûna netewakî ye bi kêmasî Kurd divê hilbijartinê de mesela zimanê zikmakî bi dewletê temsîldarê dewletên dagîrker bidin qebûlkirin û têxin makzagona xwe ew ê bi serkeftî ji vê pêvajoyê derkevin ez gelek spasiya we dikim temaşevanên hêja em hatin taliya bernama xwe me bi mîvanê xwe re bernamak berhemdar derbas kir li Başûrê Kurdistanê hilbijartinên çêbû şewxek dame li Bakur jî vay temsîldarên dezgehên siyasî komel û partiyan dest bi hewldanan dikin bi hêviya ku ew tîrêjên Başûr tîrêjên Rojava were aliyê me û milletê me jî li Bakurê Kurdistanê xwedî destkeftiyan bin heta bernamakî din bimînin di xêr û xweşiyê de roj baş